Go!
Amen. Luka 24 verse 36. Unaona ni runa. Usene kama mtulane hawo. Uswakhathatheha. Usaba yande. Arithuluheleze mali. Una ni runa mbe. Utuwe. Kwale mthanjini wena nje. Thatha kama mntu hawo. Athwe. Kwabitona mtatele la borwa. La moyona lena.
Amen.
Bob. Kiman, 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 ya kafudua le ina itabela sona sipapa no sate kama ete Alaluet mbo Alaluet ayete kiman, kiman, kiman. Molo sila. Ako ko riyan. Alaluet ayete Alaluet mbo Oh
On your mark, get set. mantswe a butseng mosong wa letsatsi ke mantswe ao a reng amazwi hayo o tsogile akekho uvukile o tsebisa batho sizobazisa abantu gore Jesu Kriste ukuthi uYesu yo mo malobeng lokho lo bone ba ke mothetsi bathi umkhokhisi hayo ko libitleng akekho o emathuneni tsogile uvukile o tsogetse nna le wena uvukele mina nawe a re bina asicula Bona barutiwa bahaya
Adiar chulo helati. Kasam kisage. Sera satoni to. Sepoyelo. Ira hawo pala haruna pa. Kumbe karate. Jasote. Una leruna. Ya ni tumerisa. Kandiele. Ribuko. Utukuluna. 23. Yale wo. Yabo. Amen. Amen. We are ready to Jerusalem. We are ready for Jerusalem. We are That's right. Thank you, Louise. Verse 36. Verse 36. Just so to heal.